tu so che se costava un altro. E cose di creare di l'altro è stava na prigoda, opet može stava. Samo dve. Ovdje da bi rekli bio. Da se odasa. Na motori da. Znači, puštam sve. Sve se neka podra para do sebe. Pušti, ja gledam tu kako ima kapkički odvojena para. Znači, това е para. Ti ne si dobro naredili, ti se dobližu. Това не трябва сега. Значи поставям на 230, 20 минути. Сега, когато се подигна той, те намалят температурата. И по потреба може да се сголеми времето на печене, да се сголеми температура, да се намаля температурата. Нали? Tako je, se gleda proizvodu kako